Ada penolongan ke situ. Ampun kan rusak kulitil, Gus. Oh, itu kan. Jadi musim pedang asli, mantap pedangnya. Positif nih. Kuping, Gus. Kalau gue kilo pasar ya manut gini loh. Oh, pasar kok ya jendel. Lokok kulit-kulit medeni wong. Dengan melokok yo benak ada subsidi. Wah. Wis ngono wae. Lah. Ya Allah. Kira pedang itu sampai kabeh pedas. Ngeliat iku sambat. Medeni wong manteng kok. Kuping. Aduh, kuping. Wong petita-petiti ya karo pedang. Masalah iki Gus Muafik lho, Bang. Ya Gus Muafik aku ora wedi. Bojoku kaget lho, iki sapa, Mas? Oh, bojoku e. Mantap pedang deh ya Allah. Yang merinding ya bener. Oke, ngopo pedang itu? Dia beli pedang ngopo mantap. Singgung pisan ya. Nah, semisal ya apa? Semanut kok kene wae. Iya tuh indah ini. Gue nang kira. Wah, ras kok Yuni Sara. Ya, baik. Dan Mbak Bati alas. Amin. Alas Purwo. Jemite wis diserape. Marah sang gua. Itu apa itu? Oh, gak bisa. Matamu ini. Pancingan dah. Kok model lawas sih. Model zaman Nabi nih. Kok masih nempel kulit, Gus? Jadi wong. Miring-miring deh. Lagi gue promosi besoknya mana nih? Sini terbidan. Awas dulu. Tangannya obok. Aku mau rambukan ya. Kupingnya apa sih? Oh, kira-kira ya. Ratapan itu udah beres orang. Ya mau berhenti kan? Apa itu mereka? Jantungku bunyi.